Ayo untuk keindahan irama dan keindahan suara ayo cuma tajok 10% penilaian. Jadi hanya baju teh tagai. Kemudian untuk busana, pakaian dan sebagainya hanya nilai sedikit pun. Karena berhubung busana yang akan ditampilkan di peserta adalah busana terbaik mandum. Jadi hanya dapat nilai kenyang busana ke ataupun hana semua busana memang kaget. Jadi untuk keindahan irama, keindahan suara yang tajok nilai cuma 30% ubud. Kemudian untuk kelancaran hafalan yang agak sedikit raya tajok nilai sebanyak 20%. Selanjutnya untuk kefasihan ia tajok nilai sebanyak 25%. Yang termasuk raya diwawancara drone fokus berfasih bacaan. Selanjutnya bak kebenaran yang nanti berbutuh hafalan baik mencuka-cuka. Yang diperhatikan baik-baik bak kebenaran hafalan tajok nilai 25%, kefasihan hafalan tajok nilai 25% sit, kemudian kelancaran 20% sagai. Selanjutnya bak keindahan irama 10%. Jadi hanatat berpengaruh bak bagian irama ataupun hanagat yang cuma nilai plus saja. Maka kamu persilahkan peserta yang pertama atas nama Alif Mulfikri. Dipersilahkan. Dari surat yang dibaca yaitu surat Qul A'udzu Birabbin Nas untuk surat pembuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunna aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, peserta yang barusan tampil adalah pemegang nomor undian 121
atas nama Alif Mul Fikri. Kami persilahkan peserta pemegang nomor undian 122 Syifa Najwa. Dipersilahkan dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadirin ada bertayo atas nama Syifa Najwa. Selanjutnya kami persilahkan pemegang nomor undian 123 atas nama Alifin Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish. إلافهم
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadirin adik berdaya atas nama Alifin Rizki. Selanjutnya dipersilakan pemegang nomor undian 124 atas nama Cut Putra Nazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Ya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadirin adik berdaya atas nama Cut Putra Nazwa. Selanjutnya kami persilahkan peserta pemegang nomor undian 125 atas nama Fayyad Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan adik Gecayo atas nama Fayyad Sami. Kami mempersilahkan peserta atas nama Desi Rayyan.